Жазылғыла, күрөшкө жазылғыла. Туғандар, главный судьялар Нұрғазыке, Тынышеке. Сіздер қарап бересіздер, сіздер есеп десеңіздер, есеп емес десе, есеп емес. Талаш тартышмай жоқ туғандар. Ақсақалдардан біреуіңіздер батырып қойыңыздар еме. О менде бір тынч аман өткөр олайлы. Қана ақсақал, алдыдағы ақсақалдар қана. Аға, қалмандарға бір бата берің еме. О менде бір тынч аман болсын. О мен. Құдай қуат берсін, өміріңе ұзын болсын. Әрдайым сондай тойларға тойлар қойғылансын. Тойлар қойғылардан қаруыңар кетпесін. Ошақтан тоғалға. Аламан ұлақ башталды. Күреш отырғандар келіп, күреш келіп. Той езін атынан 5000 сом кетті туғандар. Чауарыңыздар, туға берді атжандар. Ошаға шапқылы. Нұрғазыке өз таштағаны кетті мұна кетті. Ана, дронда қуып кетті бұларды. Таштады. Birinci soğuran. Molopala mına geçenki devlette dağı en birinci ulaq tuşu bola taştağan. İkinci ulaq aldaldına da uşu taştağan. Büyük oyunun da en açılışın. Molopalvan, Ümmet Aliyev, at kimdiki? Özünün gök atı bilen. Molopalvan'a bir kol çağ koyuzlar çıtımanlar. Karın gitmesin. Çıkı sorunu taşlap berdi ardaktılar. İkinci sorun. Kayradan toyesinin atının 5000 som. El göre turan, joğru taşlaçı. Joğru taşla, bu jaka, sol jaka taşla. Tamam, sol jaka çap, alacağın çanıp ketken sol jaka taşla vergile. Ay azamat geldi bu, on soldu bilbeyin palman, qaysı palman mı? Ulaq жерге düştü. Çap kılamına keyin. Birinci baygede Molla Palvan. Ümmet Aliyev'lerden urpağı. Özünün ak bozatı menen en alğaçkı sorunu taşladı. Молодец, Molla. Hayda Kıyas Balvan geldi, Kıyas Balvan. Sapara gelen bana Torbaş katımından geldi Kıyas Balvan. Barakeldi. İkinci sorun Toyez'in atından 5000 som. Kıyas Balvan'la nasip etiptir, geliniz tapsıralı. Sorun mutlu olsun Kıyas Balvan. Sapara gelen Torbaş katımından ikinci sorunu alıp geldi. Barakeldi. Bileğinin güç ketmesin. Atılardan canından ulaq düşmesin palvanlar, kandan bulan. Keyinki sorun. Marli Sömara. Attırama pergile. Keyinki sorun. Mirbek ağamızdan İnisi, yakın inisi Soyuz ülkesinin atının 5000 som gayradan.
Üçüncü sorun Soyuz Üköz'ün atından 5000 so'm. Marlis Palvan özünün atı menen taşlap beret, attın başına bakla talay. El göre turgan жерге taşlatçı. Marlis. Akmaldoев Алтынбек. Алтынбек немеге келип койчу трибунаға. Akmaldoев Алтын трибунаға келчи. Чаткал Балдар спорт мектебинин директору Акмалдаев Алтынбек. Келип кой. Көтөрүп таштап берсин, токтолго. Өгөткүлөйм балдар, кел. Marlis bir жақынырақ эле таштасын, мына аксакалдар көрө турган кылып. Кичине нары алып барып таштап кой. Кийинки сорун Союз Üköz'ün атынан 5000 сом. Marlis ташла жерге. Молодец. Эркексиң ама. Кара палвандар, чамдан кыла. Алыс жақындан келген. Улак келеді. Бара келді. Кайсы палван? Өзүнүн кара кашкасы менен жонар палван. Бара кел. Кетесиң ажан. Ассаламу алейкум. Сорун мут болсун. Өзүнүн караты менен 5000 сом акча Союз Üköz'ünün атынан. Жонар палван, Канышкыянын палваны. Турматовтардан тобунан туугандар. Бара келди. Неге төресиң Ирмек абайыбыздан келип калды. Улакты таштабай тур, сорунду айталы. Улакты алып барбай тур, бери кайтар. Кайтар улакты бери. Акташтан Жапаш Куданын атынан $100 кетти, айдаңыздар. Жалбаттан келген Боронбой алып кетти, палван алып кетти. Акташтан келген Жапаш Куданын атынан $100. Кимге эле палвандар? Чыдың Сайтеге ортаға. Чыдың. Аттың кириши жакшы. Акташтан Жапаш Куданын атынан $100. Бара келди, мынакей 3 сорун чыкты. Алгачкысын Моло палван. Андан кийин Кыяс палван, азыр мына Жодар палван алып келди. 4-чү сорун Жапаш Куданын атынан $100. Kanışka 9-cı nomerdeki Palvan Meydan jinoydu. Bulak Bulcak'ta.
Hayda, mına ortaga atılgızıdı, arttoga atılgızıdı. Ortada jaşlar bilen teң taylашkan belgilүү. Palvan Сейтек Palvan жүрөт. Сейтек Palvan эңилүүдө. Тыныштык. Каяктасыз тыныштык? Айтылуу акыл Palvan келди, Кудай буйрса андан. Hazır ortada atılgızıda. Dostlar. Нурбек менен Каныбекен улдарын аламанына өтө кызып атат. Жыйын ортодо. Мынакей торпого ортодо. Эч ким көтөрүлөк. О, Көкбөрү Федерациянын президенти Илгиз Palvan. Ne geçeriz be? Çapaşken'in atından Aktaşlık Kudası, Çapaşken'in atından $100 Kötörgülü. Çak. Ortada жүрген жас балдар шыққанша жүрген жас балдар шыққана біреуінің назыры. Хороший намаз. Басқа берді. Жас балдар шыққана жүргендер. Батырбекке қойыр десін ескі тәуе жақсы. Çıkar jас балдар. Қой вересін Батырбекке. Belgrad Zamuşkemin Dünyatın alıp gelgilesi. Zamuşkemin Dünyatın alıp gelgilesi. Kimin türü?
Aytılık to'yi Semirbek polvon ketdi. $100 o'tkazmasi oldu. Chapash qudonlatidan $100. Rasul aslında turat Rasul. Engil Rasul. Tamam. Erteletkili, polvonlar erteletkili, bayga ko'p. Ot salva Qo'rg'onsoy bosh direkdan kelgan polvonlar, Chandovoy ne to'g'ri sizlardan. Futbolga komandan tushdi. Çok. Xizmat olib tursiz aka. O'zing formada ko'rding. Qalab polvon. Boshqa tarafdan Aqinali polvon ko'taradi, Aqinali polvon. Beşim polvonning o'g'li. Sal elbette. Respek. Ölçü. Arkada bir Patata. Kaç bin orada? Ayg'irsaldan Abdurazakka. Hajika kelib qolchi bersa, ot bilan keluvchi. Hajika. Boshqarak Qo'rg'onsoy. Ne geçeden beri dam zingari salg'ilada. taksi söküldü. Hareketli polvonlar. Qiziqdi o'yin o'tdi. Qirg'izdan o'tdi o'yinda. İki polvon keladi.
Muna jet. Saman attığı taştan. Hacıge attı qarmattın keyingides saldırasan. Alsap ketdi zaka alsap. Yetiyat bo'lib. Sizni tashlab qo'yasiz. Hacıge at qanchaga ketib turasa? Beklemdi. Top yaktı. Jeting aka, o'zingiz jeting. Qancha bo'lsa zo'r. Ayg'irsaldan belgili polvona. Ayg'irsaldan belgili polvona. Ularga hozir Hacıge men ko'k atına o'ltirgan Bektemir polvon. Dal desang dal, kuch desang kuch. Bektemir polvon o'rtalab boradi. Bektemir polvon. Bishkekdan kelgan Mamas Niyazovlar bilan birga uloq tortishgan Yesen polvon atqaningga Aytdi Bishkek polvoni. Ayg'irjaldan belgili polvon Aqib polvon. O'rtaga kelib qo'yasiz bir o'rtaga. Aqib polvon. Attan tosh, tush. Attan tush. Ayg'irjal.
Айгыржалда жана той ээлери атайын ниет кылып палвандарды белгилеп коеюн деген бир жөрөлгөсүн айткан. Мына ошол жерде жибелерди достор Акы палванды Музыкка келгенде аттан түшүңүз. Той ээлерин сизге арнаган сорпой берген тапшырып коелу. Сейтек палвандын баласы Беке палван көтөрдү Кудай буйруса мынакей улап. Сүр башталды, сүр башталды. Мынакей Айгыржалдан ошо чаткалдын бир сыймыктары белгилүү улакчы. Өзгөчө эреңиште кызыктуу өнөрүн көрсөткөн Акы палван. Сарпайыңыз бүт болсын. Мына тойлары бір жакшы палвандардан ниет кылган экен, ушундай бир чапан жапсам деп берилген батаңыздар ушул арыстыларга жетсин. Акы палван, Allah razı olsun палван. Чепкен қалпақпен олақа кетіп қалмайды. Aylandır Rasul, aylandır. Ay barakeldi. Жөө палвандар качкылачы мишайт этип атасыңар. Ат сүзгөлөт азыр. Расул палван келет. Расул палван Жапаш акемдин $100 жер капчыгайдан Сапар акемин күрөң башкаты менен Расул палван баракелди. Белгилүү палван, Расул палван. Баракелди, азаматсың. Жапаш Куданын атынан $100. Билегиңен күчүң кетпесин. Молодец палван. Бакир акемдин оğlu. Бакир палвандын оğlu. Расул палван, салым кут болсун. Машалла, бул кашка ат кимдики? Сапар деген акында бир акебиз бар ошонун аты. Ортодогу жөөчөндөр той эзин сыйласаңар бир 3 салым болду, э? Машалла, $100. Той эзин сыйласаңар. Азыркы окшоп ат сүзүп кетет. Өзүңүн ден соолугуң жакшыбы? Жакшыбы. Бияка чыгып тургулачы жөө палвандар. Ушундай абалда улак чабып аткан сага рахмат палван. Билеңен күч кетпесин, ийгилик. Атчал жеңил болсун, достор, Расул палван $100 салым алгандай ушул жерге той ээлеринин достору таштап берди. Жыйын кызып атат мына. Көтөрүп жардам беришип атат деп палвандар. Bunu tepkili adıray. Bunlara kaçı verdin? Abi okey. Abi okey. Bunu bir mu adet tepkili adıray. Hop,
Azamat Mola Polvon. Deputatlardan 10.000 samakçasına Mola Polvon 2. salım. Maşallah maşallah. Özünün gol atmayan. Karasu Adıke'nin gol atmayan. Mola Polvon mınaki deputatlardan 10.000 sam. Adı Polvon Karasu'dan Adı Polvon'un gol atmayan Mola Polvon. Vaqt alıp geldi. Keyinki sorun. Futbolda qassagary. Ardaqlı ata-eneler nurgu, baldarыңарды algı aç bir gözömөлдөp koygula. At sizi kötse daha bir belaya kalmayla. Algı aç baldarыңарды. Alıp gelgen baldarını gözömölgө alıp oturasız. Çıkalay Polvon alıp.
Sal. İlgi sals koy. İlgi sals var. Lan mola. Salça sal. Salça mı? Sal kendiş. Sal. Aşırı çıkarın. Oo. Yine öyle sal koyar. Ürkütüyor çekildi şey. Anlamayın. Ya bolda haber. Ya ürkütüyor çekildi şey. Hey 6. gün şüpürüm getir hey. Atlarma. Beyaz geçen zaman bol kaldı. Sal bek. Eğer başka sen de bir canlı var. Geçemez. Ya aşırı çözüyor. Ya ya genç tutak acele. Ha gel yetişin acele ya. Oynayacaksın. Beş bayla. Eğer belli olan. Altıncı dönmüş barıştı. Yetermez hocam bunu kapattın atarsın ha. Bağışayılın balvanı, Genceş balvan. Teşik baydı. Eğer kaç kayılı olgan. Cügöndaş bölük etti.
Alып келгени менен эсеп эмес экен. Диңгей жалында болса, улакты жерге түшүрүп койгула. Жолдугу да жок, байгеси да жок. Kenceş Palvan da geldi. Nurgazga. Tık. Nurgazga. Kenceş gel beri. Nurgazga esep emas be. Esep emas ki. Boldu. Sudyalar esep emas dedi, esep emas. Boldu taşla. Жерге таштап берсеңер балдар. Бекер балуандардын каруун кетирип атасыңар. Бакыт, жерге таштагын Бакыт. Бакыт. Жерге таштагын ука, Судья, кача талашпай турсаңар, талашпасаңар. Берке, шапкача полван киме? Onday da öňe. Şu deň. Nurgaz aka çögüp ketdis go. Bel talып ketdi. Cengiz beken bol Cengiz. Topçaka karap koygula, oy. Seyte eke bir karap koyun şabalan jetsen eme. Cengizke karap koy, Cengizke. Cengiz jetip koy, jetsen. Atın barat koy, jet. Jadamlaştılar. Düştü damat. Oy. Ay paslar. Mahmaz aka şunak burazı bak burazı. Oy.
Жиын тоқталды достар. Дөрміш болғанлармен Дөрміш Көтерді полбан. Мола полбан екеуі. Мала екеуі тең бір пайда талашып қалып тұр. Dostlar sürüldü. Top sürüldü. Mola polbon janağı көк атта дағды әлі. Mola polvon sırap qo'yamiz bunaga 3-chi o'yinga olib chiqib Mola polvon. Barakeldi. Ot kimniki Mola? Mola ot kimniki? Qarasudan Adi polvonning go'gati bilan Mola g'ayradan 2-chi poyga olib keldi. Polvon молодец. Legendarlı Qo'dikenning oti hozir Adikemde. Mola polvon bu көк at bilan 2-chi salım bo'ldi. Maşallah. Qayaqdın жылқысы? Mo'ng'ol tuğanlardan. Ayozunga chiqqan ekan. 12 ming so'm qo'yiladi. Yangozordagi Rusmekening көк аттарының urug'laridan. Mana. Polvondan Ayg'izalda Adil polvonni algan o'sha. Qirg'iziston Qarabayir жылқысы. Maşallah. Hozir qancha yoshda? 12 yoshda. Улақ азыр ұшы тұрышында да жиын ортасында қандай мола? Тұрыштар жақшы? Жана бірінші шығарып келіп отқаныңда мөңкіп келіп отты да атшы? Машалла. Салың құт болсын. Білеңен күч өтпесін, оматың берсін. Игілік. Мен жандабаңыздар барыңыздарға қалыс болсын, ортаға таштап шығарып беремін. Жолдаш Самат ортаға келіп қой трибунаға. Мына бұл саяпкер екен болса бүгінгі сорынды иміп алып тұр, мына қарағылач. Өкөз ат алмаштық, ақсақал өкөз. Сорынды бердім шу ақсақалға. Бүгінгі алды-алдыға шу жасалу ат қойылады мына кей достар. Қарағылач. Үстінде жауылары менен ұшындай қойылады. Азаматсыз ақсақал. Рахмат. Başlan. Kuleye sevmez başlan.
Жақынырақ әлі ақсақалдар көре тұрған жерге тастар. Küçüğün aydan. Kaç. Küçüğün kögatey. Oy azamat. Zor yerga tashla, jetgina. Mulakay do'stlar. Oradagi zo'ringizni acha. Voy, yaxshi ekan bu yaqindan ko'rgan, ha? Mazza bo'ladi ekan. Hurmatli tuyg'anlar, jo'chanlar. Sirtqa chiqaylik, so'raylik. Televizyon shu shirin to'ylarga Üçün siyraza sirtqa chiqib turiblar-chi. Munosabatdan buyoqqa turaylik, najashmanlar, cheking. Qiyiga. Gel qo'yingchi bu yoqqa. 85 qiyiga. Aytulo Gosregistr Bakı Palvan 85 Bakı To'qobayev Bakı Jo'y Palvan hozir Xudoy bersa bu yoqda tishlab chiqa turgan palvonni. Kesh oldingda. Keling. Ola qarmasdi. Mahkeme bo'layotgan qo'lasimizga. Yo'q, zo'r bo'layotgandan shundayli. Tattaga tashlab qo'yib o'tirish kerak. Zor. To'ra. 83 Mayranbek. 83 Mayranbek. Mayranbekga tribunaga kelsangiz. Tevish palvonning bolasi Mayranbekga. Zo'r bo'lib turibman bu yerda. Ratsiyadan aytib qo'ydi, ratsiyadan o'g'ladim. Mayranbekga, Tevishken bolasi Mayranbekga 83. Tribunaga kelingchi, Mayranbek. Make. ...83 Mayranbekga Tevishken bolasi. Tevish palvonning bolasi Mayranbekga keling, tribunaga kelib qo'yingchi. Chiqib turing saqal. Mayranbek 83. Okay. Atın cemcegenin sal bulmadı. Ay, palvanlar. Mola, takalsan çetele, takalsan. Alınki muamiyeli palvan kim bolsa da şol ortadan götürüp atat, turmakta. Dökü 83 dökü 83 dökü Döküge gelince Aygır jaldan ular palvan götürüp atat deyt. Jo'chandir kaçkını. Qayqalab qoldi palvon. Qaysi palvonlar ko'taradi qana. Ayg'ir jaldan ular palvon deydi, ular palvon.
Машина жаққа бір бағла. Аттын ары бір машина жаққа бар ба. Бәрі бір. Олар полван. Ана қалған әрім. Болды, айда. Көтерішкенің. Машина жаққа бар бағла. Нұрғазға қайтарың бағла. Küçüğün 12. nomer. Palvan. İlgiz çetelep bağ tatına. Oya zaman taşlar. Palvan, Aygır Calın palvanı. İki palvanın жетелесінде келіп отырады. Олар palvan, ат kimliği олар бері жақынырақ келші. At kimliği олар. At kimliği олар. Azim Kulağay'dın sar toratı menen олар palvan, Aygır Calın palvan taşladı. Barakelde. Doğanları kiyinki bu. Ular palvan salın kutlu olsun. Жалғасқыла. Maşallah. Bu at kimdiki? Bu at şu İsmail'den Azim Kulağay'ın sartorat. Özüm çalıp жүрген. Жақсы. Жиындың ортасы қандай болып атады? Зейін ортасы жақсы, келе күшті. Таза. Сал күшті, таза ойын болып атыр. Қырамдық жоқ. Қырамдық жоқ. Адал болып атады. Бейнетті бала өлі. Балғандар бір-бірінен ынтымақтап жатыр. Азамасың. Жақсы. Мирбеке менен Қаныбекен улагы жақсы болып атады. Жақсы болып атыр. Кечеде келдің біле? Кече келдім. Кече салым болбады? Болды? Машалла. Өмішке шығарған көк атта бірінші өзім шығарған. Қоша көк жал өзім аттым. Машалла. Кел өлі бір асман алмаштырып сарторат жаңып. Бұдан әсіп қойған кен. Алдың. Туғандарын салым салып. Азамасың. Білеңен күч кетпесін. Оматың берсін Құдай. Ат жалы жеңіл болсын. Рахмат жол. Амин. Оматың берсін. Одағы екі жүйе palvanды бұяққа шығар бергелі оны екі жаш болады. Çık бұяққа. Okey dostlar. Bugünkü salın kimden болады екен достар? Жалғыз өтеміз. Той ширин болып атады. Құдайға шүкір көптей безін машалла. Өте жақсы. Palvanlarga omad, at жалы жеңіл болсын. Көкбөрі федерацияларымызда президенті Жалауаттағы Илгиз Palvan да ошо жерде балдарды жетелеп карап атат.
Sal düştü. Bak saydığından gel. Geldin. Geldin bak taşta. Çağ. Şimdi. Bak sayda bak et. Çağ. Bana geldi. Atılgı Sadat Orta Katı Kızıldat Kanışkı Aylık Matematı'ndan 10.000 somonçu. Başka direkt kurulsa. Arapaya bak. Arapaya. Kaçar da yani. Sıkı karap koy. Hayır mi? Ulah sürüldü. Barra keldi, qaysı palvan bu? Kanat palvan mı deyim ha? Attı qaytı ol keledi. At da mıқты. Özü de mıқты bara keldi. Kanat palvan. Aşar Aymalades. Kaç. Kaç. Malades. Aygır жылдан kanat palvan at kimdiki kanat? İmankul ekenin çağılgan atı menen kanat palvan Aygır жылын palvan alıp geldi. Hurmatlı palvanlar, kim bunu oңар atқан? Тыныш. Нұрғазы. Ей, o sırttan kelген palvandарға да bir қармат қылады ай. Міне аласыңар қанышқалықтар ай. Баштареке, Қорғасуға, Чақмасуға қармат қылады ай. Жаңғазарға. Міне аласыңар ай. Байқадан ешкім тоғана бәзе, бәрін. Таста бұлар жақын жерге таста, тыныш. Palvan salım kut bolsun. Kanat dedi atыңарды? Kanat. Айгыржал, машалла. At қаяқтықы? Айгыржал Қарасу. Иманқұл екен, Саяпке. Чағылған. Чағылған деген арғыма. İmankul ekenin Машалла. çağılgan atı menen kanat Ойын қандай болып атат бұл уақыт неше? Жақсы әке. Таза болып атат, Таза а? болып атат. Честный болып атат. Kanışkı aylık müdürünün 10.000 Начар so'm болған ақшасына судьялар таштады. жақсы шешіп Жақсы, жақсы. бұйырғанын алмады. 97 жылғы Kanışkı линилерінен атылған Той қылған екен аты Мирбек ле? $100. Мирбек екен той қандай болып атат? Мирбеген той жақсы болады. Абдан таза. Таза, а? Ширин, а? Жақсы. Машалла. Біленген күш кетпесін. Рахмат әке. Атшал жеңіл болсын, а? Айтпа. Игілік. Palvan Расул Палбанға шықты мұна. Жалға ашырған уақыт қой бер. Тұрғынсайдан Нұрлан Ағауыздың аты менен Алтынбеков Нұрлан Ағауыздың Ой азамат. Акменчо аты менен Расул Палван келеді. Расул Палван Тұрғынсайдың аты Таша бара келді.
87'lerden $100'ның iyesi. Belgili Bakir Palvan'ın oğlu Rasul Palvan. Elçinbekov Nurlan Akemin Korgon Saydın atı Akmonçoğa atı menen $100'ның iyesi oldu, barakeldi. Azamazsın Rasul Palvan. $100 salып futbolcu. Piyas. Бұл кече чап аткан атың бу? Акбөр, а? Батырбеков Piyas. Жакшы, жакшы. 82. Не oldu? Tez ele çıkıp ketти. Жеңілдеп қалыпты. Ha? Кеттім я жеңілдеп. Maşallah. Жакшы, жакшы. Оматың берсин. 82 Piyas. Азаматсың. 85 Piyas mı? Рахмат. Игілік. 80 sakallar göre turgan жерге жақынырақ қылып эле таштап бериңиz, ha? Ketdi mına. Qoşunalары. Qoşunaların atına 5000 so'm ақша ketdi. Jannat çapqanlar, jannat çapqanlar palvanı ulat qo'ygo'g'lar. Aylantirib tashtang eme. Ay, bali ulat yerga tushdi. Tashladim aka dostlar. Kim olib barsa qo'shnalarning atынан 5000 so'm dostlar. Sorun. Чаң болып баштады уже. Çok güzel dostlar. Bolbet. Al. Көтөргөнгө койгула балдар, көтөргөнгө койгула. Dostluk деген forma көтөрүп калдым aka dostlar. Balonları sal. Saydın balonları. Ramazan, Kuruş, Taştın kanalları.
Düştü dostlar şu yerге. Kanat palvan kötürdü dostlar. Küçüğün. İkinci salımın maçı dostlar. Kaşkat tek bastı Karage. Çalı sıktı makine maşallah maşallah. Ondan arkadaşlar. Oyna yeldirgen oyna kanat palvan. Karışkır talağanday julup kelipsiңер balаны. Kanat palvan malatdes. At kimdiki ele kanat? Azim Kulağay'ın 5 kaşkatı menen 5000 somakça koşnalardan baygesi Aygır Zalım palvanı Azim Kulağay'dan 5 kaşkatı menen kanat palvan alıp geldi barakelde. 5000 somakça taşla Ruslan ki ana ke belli ulaq jerge düştü. Daha 5000 somak. Julup keliyor da gele salmak azayıp ketip atır. Alğan oң bola turan boldum ake. Torpakka aябай жеңилдеди. Bir butu üzülüp ketти. Allah des. Buraya. Mola Akburan'ın bitirmeye dostlar. Komo palvanda gitti. Dostluk degen formada. Çok. Bekembol Komo Bekembol. Altından aktan. Bekembol Komo Bekembol. Komo palvan Bekembol. Mükemmel dostlar. Aygırcıldan Komo palvan götürüp geledi. Tek gelingizler tartışabız. Mına dostlar. Yürüyüz palvanlar. Karma kenceş karma. Jalga aşılı eken. Jalga aşkanın koy vergile palvanlar. Jalga aşkanın koy vergile. Jalga aşırık olsun tartış kılamına oyundan korku. Koygula ama şu balağa bir koygula. Oy. Ay bakıp ayfam bak balvan. Ya oşanda gimizine veriyoruz. Bölük salak bol geldi oğul. Mo balan menetip Birbeke. Mo balan menetip. Ya torbaktın jarımın arjakta oyun bolup atır var. Ya. Çoğuna bayga öğreniriz ha. Çoğuna bayga öğretkemiz. Day. Jaş ballar kaç kılaçı.
Жетеле мола, жетеле. Ай бале! Сейтбек палванның оğlu Беки палван алып келді. Тоқтап тұрғыла, еми тоқтат қыла, еми. Бара келді Беки палван. Тойғандай болады ойындадағы той соны елімізде дайыма ушундай тойлор көп болду. Сорумга таштаган Беки палван 84'den 5000 сом. Үй бүлөсүндө дайыма акчасына таштады. Көп болсун, рахмат чоң. Азаматсың. Ак көчүңөн. Volley. Götürüp geledat, mıhtı geledat, öte sonun geledat. Ömüş okşayt, ömüş palvan, maşallah. Jarımın götürüp, jarımın sütülüp geledat, kays palvan olsa da. Al gel. Taşla palvan. Yesep. Oyla. Kays palvan. Ömüş palvan. Ömüş palvan 5000 som akça. Tayır jestesinin atından bara keldi Ömüş. Ең sonun geldin, öte sonun geldin. Malades. Bileğinin güçün ketmesin. Böyle o torpaktı bir ap gel koyuyorsunuz hem. Ömüş balvan, azamatsın. Bizden Alavka rayonun sıyımı arda silerçi, maşallah gösüyü bezin. At, kimdiki dedi Ömüş? Karasudan. Mıkı. Oy maşallah. Bu kamırdan kıl suraganda geldinger. Oy boy, sekinrak keze boyut bile. Maşallah. Bileğingen küç ketmezin. Kudayım atçal jengil bolup, omatını berip, altın kurda alıp keteyli inşallah. Omin. Allahu ekber. Tilek aytıp, ошол жерде камера отчуyoruz. Hazırda bir koy öreyli. Boldu, koy örmey turabız, ha? Koy örmey turabız. Palvanдар Nurlan, Nursport, Nurlan. Azımda o jerdegi aytылуу palvandardan kichine intervью alıp koyasın ушул чекеден, ha? Чекеге өткүлөчү Моло, Расул, Канат, Беги. Aytылуу palvanдар Кенжеш. Моло сол тарапка өткүлө Нурлан, Nursport kanalına biraz intervью berip koyгулачы келгиле. Nursport Nurlan. O, buyaktan, mına. Oy. Ha, жак. Келгилечи Расул, Моло, Кенжеш. Toy улгансын, барыңарга ден соолук. Азыркы байге Акташтан 5000 сом акча. Достор шаардан келип отурабыз. Эркин экенин атынан. Ошону bir таштап келгилечи, bir ойноп келгилечи. Кем күчтүү ошо. Интервью берип койгула, мыкты палвандар. Жанатан бери улак ташып аткан палвандар келип, Nursportко келип, интервью берсеңер болот тугандар. Улак жерге түштү. Акташтын Эркин палвандын атынан 5000 сом акча. Чабы берсин. Ынтымак болсун. Айтканыңыз келсин. Той кылана берсин. Той кылана. Palvan, Bakı palvan geletat. Ay küçüğün Bakı palvan. Oy boy. Esep, attı toxtat. Ay azamat, Bakı palvan, Ümmet Aliyev'lerden. Azamat. Mola palvanın akesi. 5000 som akça tayır. Rahmat. Gelingizler. Mına Ika. Mına Çatkalı rayonunda, Aygırjalda Mirbek Öztün toyu öte jakşı bolup atat mınakey. Toy kандай болуп атат ичи? Илгиси өзүң баш көз болуп атасың. Той ичи. Расул. Билесиз, буга чейин да таза өткөн. Бизде тек жип канча салып. Тойдон өтүшү кандай деңгээлде? Таза балбандар таза чабып атат. Ошондой чечер беребиз. Бардык эле жерде мына ушундай таза улактар өтсө деп. Айгыржалдан канат жок. Бардыгы таза өтсө, той ээлеринде атагы алыска кетип, мындай той бере турган адамдагы көбөйөт деп ишенем да. Ар бир тойдон өзүңүздөр билесиздер, чоң улактарыбыз ар дайым кызычуу менен коштолуп, жакшылык менен коштолуп, кызычуу менен бүтүп калып атат да. Ошого мына бардык балбандарга айтар элем, урматтуу жигиттер, сен кыргыздын батырысыңар мындайча айтканда. Тек деген нерсени алыс кылып, мына Кудайга шүгүр, мына биздин азыр 5 минут реклама. Тек болбойт, Аксаловго чаткал дайыма таза улак болот да. Башка жердин балбандарында мына кайрылып кетет элем. Белгилүү эле жерлер бар. Атагын айтпай эле коеюн.
Кудайым буйрса, той жакшы өтүп атат. Никкесин кылган исандарын Алла таалам кабыл кылсын. Балдарына берген баталар түз тийип, Кудайым буйрса ошол жигиттерибиз, эр азаматтарыбыз Кудайым буйрса элге, кыргыз элине, жерге, динге кызмат кылган мыкты улуу инсандардан болсун дейт. Анан сиздерге дагы ушул келе албай калган, мүмкүнчүлүгү жетпей калган алыстагы балбандарыбызга, биздин атууларыбызга жеткирип аткандарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Эң негизгиси той өтө сонун өтөт. Жакшы. Ийгилик балбан. Иштериңе Кудай оомат берсин. Дайым кыргыз элибизде ушундай тойлор көп болуп, дайым калыс карап ошол жерде өзүң баш көз болуп жүрөр. Дайым тойлордо жолугайлы. Рахмат. Достор, азыр биз ушу чаткалдын көзгө көрүнүктүү жаш балбандары, аксакалдары ушу жерде салым кылган балбандар менен турабыз. Азыр бир аз 5 минуттап пауза болду. Биринчи эле Жылзекеден башталат. Жылзеке, салам алейкум, кандайсыз? Бурсага ачкан меймандар болсо. Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кече бир салым болду, өзүңүздүн атыңызда. Арт жагында Бүгүнкү той кандай болуп атат? Мирбекенин тою. Соода борбору иштеп жатат. Накка соода кылат экен, эм банктары да бар. Жакшы, жакшы. Бурсага ачкандар кайрылсаңыздар болот. Негизи эле чаткалда буга чейин тойлор таза болуп жүргөн, дайыма. Чаткал Алапкада ушундай таза той болот. Анткени мен могу 7 област кыдырып тартып жүрөм да. Ошол жерде Жалал Абад Ошко барып калсам, Чолпон Атага барып калсам, ушу биздин Алапка менен чаткалдын тоюн мактайт элдерчи. Эмне дезе таза болот депчи. Ишиңизге ийгилик аке, ат жал жеңил болсун. Кудай ооматыңызды берсин. Дагы кайсы балбандан баштасак? Сага да рахмат. Ар бир тойдо, ар бир жерде улакчыларды, балбандарды эске алып жүргөнгөчө чоң рахмат экен. Рахмат аке. Кандай боласызбы? Сиздин да ден соолугуңузга Кудай береке берсин, а? Сиз да той кылың, биз да келели. Кызмат кылайлы. Той кандай болот? Той жакшы, Кудай кааласа. Чаткалда той. Элибизде дайым токчулук болсун, жакшылыктар болсун. Ушу миккемин жакшы ниет менен той кылып атыр. Акебиздин балдары кыргыз элинин керегине жараган, чыган балдардан болсун. Амин, амин. Биз сыймыктанган, эл сыймыктанган жакшы жигиттерден болсун. Амин, амин. Сизге да рахмат. Рахмат, жигиттер. Бак балбан. Кандай ден соолук жакшыбы? Той кандай болуп атат? Жакшы болуп атат. Өткөн той балдарына той берип атат. Той жакшы өтүп атат. Жокобазамдай тойлор көп болду. Балдары элге, динге кызмат кылган жакшы балдардан болду. Рахмат, рахмат. Сен да билеңен күч кетпесин, ооматың берсин. Ооматыңарды берсин балбандар. Расул балбан, макей. Бүгүн экинчи күнгү тойго күбө болуп атабыз. Бүгүн аразында өзүң жүрөсүң. 2 салым болду бүгүн, Кудай буйрса. Жыйындын ортосу кандай болуп атат балбан? Жыйындын ортосу жакшы, терең жок. Таза. Алган балдардын баары ашып атты. Камай кармап калган балам бар, ашып атты. Жакшы бар, ынтымактуу балдар. Жеткен кармашып аттарын айланып биздерге жардам берип жакшы болуп атты. Жакшы, жакшы. Мирбекен балдарына бир калоо тилекти айтайын, балбан. Балдары өмүр узун, ден соолугу чыйын, элге кызмат кылган патриот жигиттерден болсун. Амин. Элер жаман болсо, жердеги улакчы акелердей улакчы балдардан болсун. Көз волейболист. Жок дейм, атабыз окшогон волейболист Кыргызстандын балдардан болот. Рахмат балбан. Баарыңарга оомат берсин, Кудай, ишиңерге ийгилик. Алибекке баш болгон канат болсун, мына беки шүрпөлөргө баталып берейин деп жакшы ниет менен. Тай атасынын атынан Тай, Кенжеш Жодар. Ушу балдардын өмүрү узун. Моло, Расул. Балдар дагы ушу атасына окшоп тойлорду берсин. Кудай кааласа ушу балбандар тартып балбан болуп, элге той берип, ушу дагы Кыргыздын жигиттерине болуп чоңойсун. Мына ушу канекеси дагы ниет тилектерди айтты. Мына ушу тойуңуздар кут болсун. Ушу дайым ар пандан ушундай тойлорго жеткизсин. Кудай кааласа ушу бүгүн жакшы тынч байге болсо сорун көп. Мына азыр Айтазынан кеткен Тайга кетти. Мына азыр 2 байгеден кийин Алтын Кул коюлат. Одан кийин авазы Токулубат атап келген Токулубат коюлат. Ушу дүйнөдөгү бардык жакшы ниет тилектер ушу сиздерге, Козоевдер сиздерге насип болсун. Жакшы өмүрүңүздөр көп болсун. Элдин батасы тийсин. Ушулар батасы тийсин, ушу балдарга өмүр
olsun, geleceği gen olsun. Kırışlar men sıymışlarım kaçır öyle. Toyumuz yaxşıttın, caman kırsırı yok ama özürsün. Baygiler şu kalbanlara nasip etsin. Mikinin en şan balası. Kanap et. Şun balası. Toylar ulanır olsun, toyun uzun olsun. Şu yolların ömrü uzun olsun. Şu ciplerde yer jetip albanlarda ulak çapsın. Yolu, Rasul'lar olsun. Құдай өмірін берсін. Бүгінгі той ушул балдардын урматына болуп атат аке. Нурбек аке, тоюңуз той кыланып, элибизде ушундай жакшылыктар көп боло берсин. Улдарыңыз элибизге, динибизге кызмат кылган жигиттерден болсун, а. Тоюңуздар той кылансын. Рахмат. Спорт каналына да өтө чоң ыраазычылык. Мына 2 күндөн бери ат тимүү алып ушул сени тартып жүргөнү ушул кыргыз элине көрсөтүп, маалымат каны ушул баягы сенин кызматыңыз. Allah razı olsun. Рахмат. Hizmet buyurun. Рахмат.